basenga cyane ntibahinduke, abantu baba mu nzu y'Imana ntibakure. Ni ikimenyetso cy'uko bamwe batigeze bakizwa, abandi ari abanyakamere. Ariko umuntu wese wuzuye umwuka w'Imana agenda aba mu bwiza, yinjira mu bundi bwiza, agenda abona Imana. Ariko umuntu utarakizwa n'umunyakamere yomara imyaka 30 mu kanisa adahindutse, kandi agasenga cyane ariko ntahinduke, akavuga ijambo ry'Imana ntahinduke. Ni ukuvuga ngo ikigaragaza abanyedini, ikigaragaza abantu batakijijwe, ikigaragaza abantu bakamere, ntibaza bahinduka, ntibaza bakira, ntibaza bahinduka, kandi baza batangizanya umuvuduko, imyaka yayigeze bakagenda bashira. Niko tumeze. Abaririmbyi bagahaguruka ari abanyembaraga, ariko bagera mu rwego rwo kuja imbere cyane bakama bagenda bashira bose imbaraga. Abanyamasengesho bagasenga abayumva, bagasenga uko imyaka yayigendiza niko bamwe bagenda bashira bananigwa. Niko n'abasuma umuntu agasengerwa ari mutoya, aho gukobe kandi agatanga kunyamuka, aho gukomeza ngo agende cyane akagenda ashira. Iyo ni systeme ikomeye cyane iri mu bwoko bwacu. Keretse umuntu ukunda Imana ni wizorinda iyo systeme, kuko abari abanyembaraga none barashize. Abagore bari abanyembaraga bunyine barashize, abagabo bari abanyembaraga bari abasenzi bunyine barashize, abahungu n'abakobwa bari abatarani barashize. Kubera hari ibintu bimwe batigeze baja, kuko mu bwami bw'Imana habize ingenzi, tabigize ibindi byose ukora bizabishira, kibiza biramba. Numugisha ukomeye kumenya Yesu, numugisha ukomeye kumenya. Ikindi kigaragaza umuntu udakunda Imana no kwanga ibigeragezo. Ubundi umuntu urangwa no kwanga ibigeragezo no gutinya ibigeragezo aba afite ibintu bibiri. Cya mbere ni umuntu utarizeye Imana, cya kabiri ni umuntu udakunda Imana. Kuko umuntu wese ukunda Imana agomba kwemera kunyuzwa aho Imana ishaka. Kigaragaza kuko tudakunda Imana, twanga amajaribu. Abanyamurenge bakunda Imana ariko bagera ku majaribu kandi kubera gutinya ibigeragezo nico gitumye abantu bose banebwa, aho gusenga kwegera Imana bakaje gushaka babasengera. Tumbira Yesu mu bintu bine bikomeye umuntu asageramo akabaho ubuzima tonebwe. Hari ibintu z'ingenzi iyo biri mu muntu, ababana n'Imana niho duharanira kugera muri level, mu rwego udashobora gucogora. Niho abandi bageze, niho baharanira. Muri bimwe muri izo bine ni ugukunda Imana n'abantu. Zo bintu bibiri, kunda Imana n'abantu. Hano batekereje gukunda Imana, ariko ngiye kubabwira gukunda Imana icyacu, kuko Imana ntimuyizi, ntimurana yibona, kandi ntawo kunda icyo atazi. Niko twavuze ejo, akunda icyo atazi, ntawo kwizera icyo atazi. Igituma tugwa kwizera Imana, igituma tudakunda Imana ntituyizi. Wo kwizera icyo utazi, wo kunda icyo utazi gute? Umwami Yesu abwira Petero, aramubwira ngo Simoni Petero we, urankunda? Kandi buriya umuntu ukunda Imana kenshi ntazavuga ko akunda Imana. Imana nizi muhamya ko ayikunda. Tibaza abana bivuga, ntibaza banabyirata, baba bazi neza ko Imana ibakunda, kandi Imana izi nabo ko ibakunda, bayikunda.
Simon urankunda? Reka naje nkubaza kino kibazo, ese ukunda Imana? Imana izi kuyikunda. Petero aramubwira ngo nukuri uziko neza gukunda. Yari yarahetse gukunda Imana. Petero yari yarakunze Imana. Aramubaza ubwa kabiri, Petero urankunda? Ndagukunda. Amubaza ubwa gatatu ngo Petero ngo ararakara, aramubwira ngo uzi byose kandi uzi neza ko ngukunda, uzi byose. Rero iby'Imana ntabwo ari zo kwiratana, iby'Imana sizo kuvuga ngo wewe, oya, nyirizo Imana ubwayo niyo dutegereza ko iduhamya. Amen. Imana ugomba gusenga, ugomba kwegera Imana, ugomba gusabana n'Imana mu rwego Imana iguhamya ko uyikunda. Niko yabwiye Abraham. Yaramubwiye ngo Abraham, reka guhera none menye neza ko wubaha Imana. Gukunda Imana bingana no kuyubaha. Hello turi kumwe? Tegere kino kintu cyane. Rero muri rimwe abantu batuma bakora ibyaha, igituma abantu bagenda mu bihe by'integeke ni ikimenyetso cyo kudakunda Imana. Kandi niryo tegeko rya mbere, nicyo kintu cya mbere umuntu azaja gusengera. Yesu yaravuze ngo mukundishe umutima wose. Ugomba kuja amasengesho niba uzi kudakunda Imana, kandi kiranga kudakunda Imana nizo ukora, ni imirimo yawe, iyo nigaragaza kudakunda Imana. Rero iyo umaze kumenya kudakunda Imana, uzuza amasengesho ugasenga Imana bijanye n'ubushake bwayo. Kuko hari amasengesho y'uburyo bubiri, hari ugusenga bijanye n'ubushake bwawe, hakaba no gusenga ko kwiganana, hakaba no gusenga bijanye n'ubushake bw'Imana. Abakunda Imana bose bazaba banza bakamenya ubushake bw'Imana, baje imbere ya gusenga bakaza basaba bijanye n'ijambo ry'ubushake bw'Imana. Imana izibibaha batarinze baja kure, kuko kabarasenga bijanye nuko Imana ibishaka. Rero abantu benshi bakorera Imana, murabishoboye kuririmba, guhimbaza Imana, kubwiriza amakanisa. Dukunda ikanisa, dukunda imikutano, dukunda ibiterane, dukunda amakorari, dukunda ubushumba, dukunda iyerekwa, dukunda ubuhanuzi, ariko twanga Imana. Amen. Tumpe Bwana utukufu. Ariko uyu mugoroba Imana iragukeneye, ikeneye kuyikorera. Imana ndishaka ko yayikorera. Ntabwo Imana yabahamagare kuba abakozi, Imana yaduhamagare kuba abana. Umwana iteka mwaba azakora bihembwa, ntabwo azakora ngo ategereje umushahara. Abakunda Imana bose, iyo umuntu yageze mu rwego rwo gukunda Imana aba yarahindutse umwana. Kandi ntawoba umwana ataremerera umwuka wera kuyobora ubuzima bwiwe, kuko biravuga ngo abemera kuyoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. Rero kugira uba umwana w'Imana n'urwego udasabwa rwo kuva umwuka w'Imana no kumva biguhesha guhinduka umwana w'Imana. Mwuka wera manuka manuka, abavuse iyo umwana avuse ntazajya umutsima, abakeneye ngo aregwe abagere aba umuntu muzima. Rero kukizwa kuba umukirisitu hari ibintu bikugira kugeza ubaye umuzima, ubaye umukirisitu utasegasega. Ariko mwebwe mwirukanke mwikorari, mwirukanke mu buhanuzi, mwirukanke mu bindi, timushake izenzi, timushake iz'agaciro, timushake igira umutuku w'umugabo,
timushakire umuntu kuba umukristo. None muzobishobora gute mudafite ibiranga abazima ba Kristo? Kandi mureke mbabwire, amen amen, turi kumwe. Ubundi umuntu agira ibice bibiri, agira igice cy'umubiri akagira n'igice cy'umwuka. Wewe mu mwuka ni uzuhura n'ibigeragezo n'intambara, none bikaza kugaragara mu mubiri. Iyo uri umunyambaraga mu mwuka, uzuneshereza mu mwuka, ukagwanira mu mwuka, iyo ibigeragezo bitabana abadayimoni tutazi iyo baba n'imigambi niyo basaba tutazatume iyo mu mwuka. Semeneme iyo mu mwuka. Rero benshi bitaye kuri bo umubiri bakirengagiza kuri bo mu mwuka. Nono ibo mu mwuka bakaba banyantege, isi y'abadayimoni n'imyu ikabagira imbaraga kubera kuko badafite imbaraga ibo mu mwuka. Kuko ibyaha byose dukora ni imyuka, ni imyuka, hanyuma ikaza mu muntu ugakora. Hello, yego, ubusambanyi ni umwuka, amacakubiri ni umwuka, ubugome ni umwuka, kugwana ni umwuka, gutukana ni umwuka, kugwanira amakanisa ni imyuka. Noneho izigira ububasha kuba dakomeye. Rero iyo mudasanga Imana, iyo mudasoma ijambo ry'Imana, timwomenye Imana mudasoma ijambo ryayo. Niki kiza kibamenyesha Imana? Wewe urukundo rwawe rushingiye he? Kwizera Imana kwawe gushingiye. Ubundi abandi bizeye Imana. Ejo twaravuze ngo ikindi kiranga abantu badakunda Imana batizera Imana, iteka ryose bahuza Satani mu kanwa n'abapfumu n'abakonikoni n'abadayimoni n'abarozi mu kanwa kabo. Ariko abantu bakunda Imana bizera Umwami Yesu, Satani nta mugabane tugigitanye, nta sano. Ndavuga Satani ari he? Ndavuga abarozi n'abadayimoni bari he? Tidufitanye isano. Izo uhora uvuga n'ibyo uhora ubona nibyo bigira imbaraga mu buzima bwawe, mu bwenge bwawe n'umutima wawe. Ibyo nibyo biza biguhahamu, uko abantu bahamuwe n'abadayimoni kandi bazi ko bafite Imana yari. Yes. Nka kwa kuntu yakazagira inka agakena matera. Nibyo? Siko baka umuntu agatunga inka 50 ariko agakena ihuzu, agakena inana gute costume yose, agakena ikirato. Ese uwo umukire cyangwa n'umukene mu mutima? Tazi tumbira Yesu, Yesu, umuntu wanga umuntu. Kandi izimana Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo mugende muhindura abantu bose kuba banafunze. Ubu Kristo nukuziga, kagenda kwiga imbabazi, ukaziga kugeza uzibona, ukazifata ugapasinga. Kandi Imana yayi kwigisha imbabazi iziguhuza n'ibintu bisaba kubabarira kugira ngo pasinge. Wanesha kubabarira, kavuga ngo ubabarira umwanzi wawe. Semename umuntu iyo umuntu amaze gukunda Imana kiza kibiranga azababari abafite imbaraga zimuhesha kubabarira umwanzi wiwe. So kintu kiranga umuntu ukunda Imana. Ukigura gwo kutwara imyaka 2 3 4 ukigura kuri urukundo. Kandi Imana igiye kuzamu izi guteza abantu badakundise kugira ngo bakunde.
iyo pasinze Imana ikaguha urukundo ufite Imana wonebwa gute? Kuko birabanga Imana urukundo ni Imana. Wonebwa gute ukunda ugira Imana? Ukiga gusaba ugufu, ukiga ugapasinga, ukiga kuvuga neza, ukaziga ubuzima bwa Kristo. Yesu yaravuze ngo mugende muhindura bababigishwa bige Yesu kugira ngo akazi intumwa yarabanje kubigisha. Yabaje kubigisha kugira ngo baba abanyembaraga, bamenye ubwami bw'Imana, bamenye ubufaka bw'Imana, bamenye amasezerano y'Imana. Yesu arabigisha ngo umuriro umaze gufatwa aravuga ngo ntakinsibishije hano reka kubera ko umuriro umaze gufatwa. Iyo umuntu ubukaturu kubwiga yewe Gorigota sinza kwibagirwa, yewe Gorigota Yesu kabisubira. Haleluya! Barafite rero gukunda Imana, umuntu azakunda Imana bishanye naho yamukuye. Kandi ikintu kiranga abantu badakunda Imana, tubacira urubanza abanyantegenke n'abanyabyaha. Nico kintu kiranga abantu badakunda Imana, kuko Imana ikunda abanyabyaha kandi nibo yaziye. Ikiranga umuntu utarakijijwe nikiranga umuntu udakunda Imana no gucira urubanza abantu batarakizwa n'abasubiye inyuma, kuko ntaba afite kamere y'ubumana nivyo mubamo. Ico kiranga ko mutakijijwe. Hariya twasomye muri Yohana, Bibiliya yatubwiye ngo umuntu nakunda Imana, ngo Imana nayo izamukunda, ngo kandi ngo bazaza aho ari, ngo bagumane nawe bamwiyereke. Iyo umuntu yakunze Imana, Imana izigumana nawe, Imana izibana nawe ibihe byose. Wonebwa gutubana n'Imana, wonebwa gute? Imana ikeneye kuko muyikunda, ikeneye ko muyikorera, ikeneye urukundo rwayo. Kuko umuntu wese ukunda Imana tiyoreka kuyikorera, ariko umuntu ashobora gukorera Imana adakunda Imana. Urugero rw'abakobwa babiri Yesu yasuye mu rugo rwabo, Mariya na Marita. Marita yirukankira mu gukorera Imana, aca mu gikoni kugira ngo azimanire Yesu. Naho Mariya yirukankira mu birenge z'Umwami Yesu. Nuko abantu bameze mu ikanisa, bamwe barahuze barimo barakorera Yesu, abandi barakunze Yesu bari munsi y'ibirenge byiwe. Uko twese hano turi abakobwa babiri, ni Mariya na Marita gusa. Bamwe bari busy kabarako, kandi abaye bakora nibo bazabaja kuregana. Kuko uri munsi ya Yesu se hari ikindi kintu yo kwifuza. Ariko Marita arasabira Yesu we mureke mbabwire, imirimo yose y'Imana idafatikanyije urukundo dukunda Imana irarusha. Mwarushe kuririmba muri cyane, so tuba abandi barusha gusenga barananirwa barisara, abandi kuzo mwakoze zose mwabikoraga mudakunda Imana. Imirimo yose y'Imana mudakunda Imana, mukora mudakunda Imana izirusha. Sinzi. Amen. Twongere kandi turire. Semene amen. Babasize n'ivyo tudashira zakona musene ivyo mvuze bizasohora. Babasize Satani ntasoza gucanga mu mubone
uzunanirwa kuramusa undi mukristo mwene se ariko mwebwe timuzamuramukanya bitewe n'ubugome mugirana. Ikintu kiza kimara urukundo rw'Imana Bibiliya iratubwira muri Matayo ngo kuko ngo ngo ubugome busiyongera ngo urukundo rw'abenshi rukonje. Ikintu kiza gikonjesha urukundo rw'abenshi ni ubugome bwagwiriye. Iyo ubugome bwagwiriye mu bwo urukundo rwarashize kubera ubugome mwageze bwinshi. Tubanze dushamburiye ubugome mu izina dutere haleluya dushamburiye. Haleluya haleluya none se ubugome buzabuza buzabuza mu bana bakakugomera bakagutuka bakakubwira nabi bakeneye ngo urukundo rukurimo nawe rufite. Iyo rusize utayima ubaye nkabo. Ivyo bibamaze suko mutazi gusenga, suko mutazi gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, ariko ibibamaze no ubugome uzabumara urukundo, kandi urukundo rushize mu muntu abatakaje Imana. Takaje Imana. Mwuka yigeze kumbwira n'ejo narabivuze, arambwira ngo komeze kunesha umwanzi wawe iteka no kumubabarira. Nukenera kunesha umwanzi we, kandi iyo nanezerewe ngaheka kanezerwa ngaheka kuko nza mpeka nzanezerwa kumva ko mpetse. Iyo mpese nzakora ibintu bitatu: nza nsabira umugisha umuntu wese wangiriye neza, sakabiri nza nuzura imbaraga zo kubabarira n'umuntu kujya tuza twongorerana birashoboka. Siko bimeze mukama muganira muri nk'abantu kababiri mukavuga nk'umuntu, siko bimeze kandi atari kwa ubaya. Iyo nanezerewe ngaheka ndava ngo Mana ubabarira abantu bose. Ikindi cya gatatu nza nsengera umuryango waje. Tubanze dutere haleluya 10 zo gushima Yesu. Amen. Turabakundishije Umwami Yesu. Dutere haleluya 10 zo gushima. Haleluya! Haleluya! Azabona abantu bose babavuga neza, kuko ejo twaravuze ngo umugogo ni uzo wereka undi igitose. Kujya umuntu azabona intege nkeze nizo zazibona izindi, kujya umuntu azaje kurangiza intege nke zundi iwe zimwishe. Ariko umuntu uba mu bujutse abari busy atakaza Imana, atakaza bw'Imana. Hari umugabo wese kwigeze kwicara mu kanisa abana badrama baye babyina neza baba nawe nafashishwa araba ngo sikura barabana bazabagira gute kuri nta wundi nta kindi kintu bosimbuza. Twebwe turashize iwe ngo se kurango kabara marike shambira ayo mapepo aba mu bantu bazabakora ibintu biba mu zima. Semena amen. Tumpe Bwana tukufu. Haleluya. Bwana asifiwe. Umuntu yakozima akayikundisha umutima we ukuzura, agakundisha Imana ubwenge, agakundisha Imana ubugingo, agakundisha Imana Imana samura, Imana izimuzamura mu isi yo mu urukundo ni igifaru mu isi yo mu mwuka. Umuntu wese ugira urukundo tadayimoni zagegera abakomeye abafite kamere y'ubumana. Ku rukundo ni kamere y'ubumana, bico gituma abana b'Imana bose bagomba kuba bafite kamere y'ubumana. Kandi mureke mbabwire kujya abantu bazavanga nkundaba ariko nanga bangaba ni ubugome bukuzuyemo. Urukundo ihabamo ibice. Subiremo kuko birava ukunda ababakunda gusa gose muzashimwa ngo nabisi nabo ngo babakunda. Amen. Nukuba ngo rero iyo umuntu avuga ngo nkundaba ariko nguriya muntu ndamwanga
ni ikimenyetso kuko ugira umutima w'urwango, kuko nta mutima w'urukundo uba migice ngo umutima umwe uruhande rumwe rukunde urundi rwange. Bivuga ngo uri umugome wogu imboga itawushinja abantu, uri umugome. Reka tutamburiye mu izina rya Yesu, dutera tusambure ubwinde kumenya Imana. Semeni amen. Dutere haleluya mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bizatuma ntamugisa umugome ubaho. Mwari mwabona ugisa umugome ubaho, habaho umugome, hakabaho n'umukirisitu, nta musabanyi, nta n'umurozi w'ubu. Mwari mwabona umutukanyi umukristo ubaho? Oya, habaho umutukanyi, hakabaho n'umukirisitu. Umwuka yageze kumbwira ngo aravuga ngo kugeraho umuntu aba umukirisitu niyo level ya nyuma iheka yo gusana Yesu, kugera mu rwego witwa umukirisitu. Ubundi kirazira kwita umukirisitu, n'abandi bagomba guhana kuri umukirisitu. Kandi umuntu agera muri level yo kwitwa umukirisitu asana Yesu. Zavuga iyo neza, zavuga iyo neza, zavuga iyo neza, zavuga iyo neza, eno twarabuza ngo iyo umuntu yakuzima Imana izimuha isi ntimubone, nawe ntabona isi, akasaba mu isi ntabona isi, isi nayo isi ishaka wewe ishaka kaba izikorera abayikunda, izibahisha ubwenge n'ibitekerezo sa bikabakunda. Bakunda Imana, bakunda Imana hari uko basa, abakunda Imana hari uko basa, abakunda Imana hari uko basa bakora, abakunda Imana hari uko bagenda, abakunda Imana hari uko basa. Kandi mureke mbabwiye, umwuka yarambwiye ngo nkomeze niwanga umuntu umwe gusa uzoba wanyanza, kuko ngo ntawo kwanga nawe atabanje kunyanga, kandi tukababazwa n'abakwanga kuko baba babanje kunyanga. Rero ntibo gukunda wewe kandi jewe banyanza. Abantu bose bafite Yesu bagomba kumuzira uko Yesu yagenjereje, abamufite niko bagomba kugenzereza. Tigeze akundwa n'umunsi n'umwe, ariko mwe mukene ko babakunda. Tumbira Yesu niwe Yesu basa tumbira Yesu niwe Yesu basa. Haleluya, haleluya. Iyo turakuzima ibyo zose bizamubera amase, zose azabiraba, amaraga amwana kibaga eraga tanyo nubwo bakuzana bakabazana mu ruganda rwa koka utagira inyota ya tiwo kumva naka kameze gute ko kuyitekereza, kuko ntakiwuciciko kufite. Kuriya urukundo ruzatumara inyota y'ibisisi gusa ugakunda Imana, kwifuza iby'Imana mu ijuru. Urukundo nibwo ruzarusiba inyota y'isi yose, kuko izaha zose dukora tubikorera mu bantu, kandi kubera kudakundana, kuko ntawo tukuwakunda, ntawo sambanya uwakunda, ntawo kucira uwakunda, ntawo rugu wakunda, ntawo gambana uwakunda, ntawo kwifuza uwakunda, ntawo gwanya uwakunda, ntawo vugana nabo wakunda. Igituma dukora ibizaha zose nuko nta rukundo rutubamo. Urabisanga mu baro 13 ku murongo wa 8. Haravuga ngo urukundo, ufite urukundo ngo ntagira nabi mugenzi wiwe, ngo kuko ibintu tugasambane ntukice ntukifuze n'ibindi byose ngo bisorera mu ijambo rivuga ngo ukende mugenzi wawe kuko wikunda. Igituma mubona abantu banga abandi, kandi mwebwe mufite ibibazo bikomeye, ni mudasenga murasatemana mu makanisa, murasarogera mu kanisa. Satani ntabwo azatinya ibingibi dukora. Satani hari ibintu bikomeye mu isi yo mu mwuka, Satani azatinya ibintu birazubakise, nicyo tubabwira ngo n'umwana mutoya
uzi gusenga, usuzugurisha ijisho, ariko mu isi yo mu mwuka abamuzi baza bamutinya. Ejo niko twavuze ngo intambara n'ibigeragezo ugomba kubineshereza mu isi mu mwuka, kuko mu isi yo mu mwuka ntuzi ubukugambanira. Amen. Semana amen. Kandi intwaro zacu zikiza abantu, kandi nitugwana n'abantu titugwana nk'abantu. Igituma abantu bari batsindwa nuko bari bagwana nk'abantu aho kurwana nk'abanyamwuka. Ivy'umwuka turigwanisha umwuka, ivy'umubiri tukabiganisha ubwenge no gucika. Nico gituma rero abantu baba mu mwuka baraziranye, basabanyembaraga, basabanyantageke. Kubereka wowe nyine uzuroga, kubereka wowe gabana, kubereka wowe ugira ushari, kubereka wowe ugira umutima mubi, kubereka untamba wewe mu mwuka ntawubaho. Abadayimoni baragufite, baragushoboye. Amye dusinziriye cyangwa iyo tuvuga mureka niba zizayo tureka niba ziza Yesu. Abanyamwuka mwisiyo mu mwuka baba barabaye abanyembaraga, baba barabanyembaraga n'abandi banyembaraga basagwanya mu mwuka. Musa mujya inyama mutatetse ni bandi bakarara basambana. Muzi ko hari abagore bagira abamaride, hari n'abagabo bagira abafamide. Nijoro barara basambana, abandi barara bajya inyama batatetse. Ni mwisi yo mu mwuka, abari live, abari ukuri mwisi yo mu mwuka. Wananiwe mwisi yo mu mwuka uzibigaragaza, ariko bizabibera mwisi y'umwuka. Abarozi bose bazabaroga uko batsinzwe mwisi y'umwuka bakabigaragarisha mu mubiri. Abasambanyi bose ni mwisi y'umwuka azabanza agatsindirwa, umubiri ukabikora. Ariko iyo umuntu yasinze mwisi yo mu mwuka, tumpebana tukumbe. Haleluya! Shotuma rero nimba mwisi yo mu mwuka, mwisi yo mu mubiri musamujana n'umuntu kazi mwirigwane mu kazi, ariko mwisi yo mu mwuka muhurire ari imipanga, kuko ntimuziranye. Mwisi yo mu mwuka usanga akorera abadayimoni, ariko mu mubiri ni inshuti, ariko mu mwuka ni aduyi, ni gutemana. Mu mubiri ni mama nuzozuzukama wazuse neza ukeneza ni mama wamusadaka nihuza nibigera mu mwuka imipanga, ariko mu mubiri ni mama no mutuka no musuzugura yumvuma kandi bigakunda. Semena amen. Kuko mu mwuka nta mama, nta data, nta mabukwe, nta data ukwe, nta binamu, nta bishop, nta shuti. Mwene wacu mu mwuka ni imipanga, ukugwana kuko ntuzukugambana. Kandi umwuka arabo kujya umuroza azaja mu bijombo avuye hano mu mwuka, ngo niko n'abakristo mwisi yo mu mwuka ngo Imana izibakoresha mu myuka. Haleluya! Nisabituma rero iyo umuyobozi yagiye kuroga aba yagiye mu kazi, hari ahantu aba yatumwe iyo mukitagiye gusa nabo bagiye mu kazi, hari ahantu Imana ibigiye kumutuma mwisi yo mu mwuka. Kandi bazabanguriya uriya bwana turamutinya mu mwuka. Uriya mu mama n'umuriro mu mwuka, ariko mu mubiri akagira ihuzima, ariko mu mwuka igikupi intwari ikomeye batazabegera. Haleluya! Barasesiwe ukunda Imana, nifoga Imana isabana nawe, kandi gukunda Imana nukuyegera. Erega reka mbabwire ikintu kimwe, uko umuntu agenda asabana niko agenda amukunda, uko agenda asabana n'umuntu niko urukundo rwiwe nawe rugenda ruza. Rero gusenga no gusoma ijambo ry'Imana nizo bizabiduha undi Imana. Uzisoma ukayisoma zango ejo ukuntu umuntu azaseka ari kuri chat kuri telefone, umwe ari muri Amerika undi ari hano, ama message umuntu agaseka. Niko n'abakristo basoma ijambo ry'Imana kuki bazabaseka bakagagara. Hanyuma izishimo bikameneka mu mutima kubera ko yasomye amakuru.
abantu bose bakunda ijambo ry'Imana baza basoma gutya bagaseka bakagara Imana ikavuga ngo ndaje we segeje gikomeza tere haleluya tere mirongo ibiri mugende mukunda semena haleluya 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 Nisiyo munu ni bifaru cyo Yesu ariko icyo Yesu zakose amen izumuka zose bigira imbaraga ngo bigira imbaraga n'intwaro zacu ntizimeze nk'abantu ngo ariko imbere y'Imana ngo imbere y'Imana ngo zigire gute ngo zigire imbaraga erega no guseka mu mwuka ni igifaru cyo gusenya umwanzi wawe erega kubabari ukamwenyura gutya ugasekera kugira nabi n'isi yo mwuka ni intwaro iteye ubaye mwebwe ntimuzi n'intwaro z'Imana mu ntwaro z'Imana habamo guseka sekera uwo kugira nabi kugira umuseke umukubise kompura zibiri agapfa tumbira Yesu iwe Yesu Ezra kumufumba Ezra kumufumba Ezra kuririmba Ezra yugo Ezra yabana Ezra ifanga Ezra prophecies Ezra takaza zose ariko kagumata na Yesu hejuru ya bene wa hejuru y'umurara n'ubwoko umwami Yesu no takaza zose ariko kagumana n'umukunzi wayo anjohera cyane n'isi y'umwuka abakristo nibo bambere bemerewe kurengana n'isi y'umwuka Bibiliya Yesu yavuze ngo muzurengana kandi babampora nimba mufite Yesu itegure guhogwa Yesu itegure hagarara kigabo azakugwanirira n'udatinya nuzo urukundo rw'Imana azatugwanira ku manywa na nijoro muri munsi aduha kunesha rwose Imana zari kugwanira kandi naratanga uzukunda Imana ikabona kukenya amahoro kayaguta ya sasa wayagera ikabona ko mu rugo rwa hari ibitero byinshi hakeneye umutekano igatuma abantu bagucungira umutekano Imana ni nziza yene uzuragera gutya ikakwegerana imbabazi wabura umunyatayekaya ngo wa umutima kunyegera naje kwegerana imbabazi zayo ikabona ukeneye kabango komezi nzogwiseza kubera ko wakunze wanyege kabona we ono tugwara tuza tugusumbuwa cyane wayegera gukikago zikenera ngo uyegereye wese agira amahoro kandi atekana kandi umuntu wese ukeneye ngo Imana izo mubere igisubiza ibiye byose azayegera yikunde gusa Imana izimugwanira ikamuneshereza atabifitemo uruhare buri munsi
aduha kunenagutse buri munsi turatereye ibyo zigufasha kuja mu mbaraga nawe. Imana igukeneye ngo nawe kuko uri umunyembaraga imbere ese n'uw'agaciro imbere y'Imana. Muri bimwe Imana tavuga umuntu tanga umuntu yaranguye ngo se nkunda, ngo se uzi ko ngukunda kurusha abandi kuwo wanga. Ese nyine umuntu yo kwanga undi ni gute ukwanga Imana ikunda? Sinikazi bure umwangirike kandi umwuka yarambi ngisho umuntu abiba cyazasara. Iyo umuntu abibse gutukana gutya zabu gutuka. Abantu benshi ubu nyine baba batukwa bigeze gutukana. Ese yabibse cyazasarura. Iyo umuntu abibse urwango buzabuca bakamwa. Iyo umuntu agaba nawe buzabuca bakakugaba. Iyo tutse umuntu nawe abana abantu bose bagenda batukana abana murindire bigire haruguru bose bazotuka, bose bazatuka. N'abasenga babasenga bakagenda batuka abana mu minsi mike bazabatuka kuko umwuka w'Imana ntiyo bahagutuka. Bose umwuka w'Imana ngo uzukora ibintu bitatu. Uzuduha ngo n'uwimbaraga, cyakabi uzuduha kwirinda, cyagatatu ngo n'urukundo. Abantu barangwa buzura umwuka w'Imana. Ikiranga abantu buzuye umwuka w'Imana n'ibintu bitatu. Nabanyembaraga, cyagatatu bagira kwirinda, cyakane cyagatatu bagira urukundo. Murabisanga muri Timoteyo wa 2 gice cya mbere ku murongo wa 7. Haravango kuko umwuka w'Imana Imana yaduhaye si umwuka w'ubwo, ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka wo kurinda, ni umwuka w'urukundo. Ikiranga abantu bose badakunda Imana, badakunda abantu, nta mwuka w'Imana bagira. Kujya umuntu wese wanga umuntu ikimenyetso cyuko nta mwuka w'Imana agira. Kuko umwuka w'Imana mu muntu tiyo kumwemerera ngo yanga undi muntu, ahubwo umwuka w'Imana azaduha gukunda abanzi. Ndarangisha rero niba mwamubona dukunda Imana cyane twa dusenga cyane, ariko kubera iki tudakura, kubera iki tutazamuka, nizo tubamo turwana dutukana mu miryango hari abatakiramukanya, hari abantu batobakiramukanya, kandi kumwese muba ku isi be niho muzamutukanira, niho muzamukorera ibintu byose kandi muri hano. Ibisabimara imbaraga mu mwuka nizo umuntu yirigwamo avuga bitari by'Imana, bizabimunyoha byatuma abanyamasenge baza basenga amasaha 2 ariko andi 12 bakirwa bavuga nabi. Yokura gute? Yogira imbaraga zingana gute? Abantu birigwa ku gatorero, agakiza kanga gatorero. Umwihariko genda wegera Imana, genda usenga Imana. Ushaka numeta zambona mukayiramwe ngo nimba toja kugusaba appointment kuri data wawe cyangwa kuri mwene wacu umunyamunenge ngo ambone Imana ikaba yaravuze ngo ushaka numeta zambona uzoyishaka nyibone, uzoyishaka nyibone, uzoyishaka. Nimba hari abamama bashaka Imana bakayibona, wese turi umumama wayishatse nawe. Nimba muri abahungu mwamushaka Imana, mureke mbabwe hari systeme zitatu zikomeye cyane mu bwoko bwacu. Systeme ya mbere ikomeye cyane n'ubukene. N'ubukene bitewe n'abantu badata n'abasogokuru bagiraga ibintu byinshi ariko bakagira inkijana 200 mu muhana, bakaja guca ibiti by'amahango bagafatisha kanisa ngo turi soko bagiraga inkibihumbi, ariko kugira ngo umugabo bakaja guca amahango sikwemeze bagafatisha imbavu zikanisa ntiriko amanjanje akaguruka ibibuga by'inkibihumbi kuriya kurango timugire ngo icyatubabaje nuko ziranka zitakoreye Imana. Kandi nimudakorera Imana mu bushobozi bwayo muzobigura ibigigwamana. Abantu bunyine kabarafata akagurisha inzu bajya kugura ikigwamana. Imana ishimwe ko yaduhaye abashamburizi bazaba bahomza. Kandi aho gutanga 1000 mu kanisa wogenda ukakijya amabenyi kigashira kubera kudakunda Imana. Muvumo kumuraseka
ni ikintu giteye, ni system abanyamurenge bose aho bari barakenya, kugeza umuntu uzasenga Imana akubahisha Imana ubutunzi bwiwe, Imana ikamukiza kawe akaja hejuru ya system. Cyakabiri ibigirwamana, uburozi n'imiryango yose n'imirara yose, kandi uzosenga wenyine niwe Imana izorokora kawe uburyo system yubakitse nuko nguko. Anjewe ndi umurozi, ngomba kunaniza umugore wanje kugeza nawe abaye kanje. Nimba umugore arose, umugabo ari umunyembaraga, agomba kumushinga kugeza nawe abaye kawe. Iyo niyo system siko imeze. Cyakabiri aba baseye bombi yo bananiwe kakunaniza aba, niyo system. Nimba tuvuka turi bane kugeza bananiwe, mukeba bananiwe ahabwa inshingano zo kunaniza bakeba biwe. Nukuvuga ngo nta hantu muzogihungira, ni system yubakitse ikome, nutaroga amanyana waroge aho shaka abihega umukazana cyangwa abihumukwe bigeri wawe kumva system chamburi ibunye. Umuntu uzokira iyo system y'ibigirwamana n'uburozi ni umuntu wegereye Imana, Imana ikamukiza kawe, yamugirira neza kamuzikizanya nabiwe. Semene amen. Ariko abantu batazosenga Imana, abo bantu bose Satana bafite imbaraga zikomeye cyane. Timugire ngo abaroze ngo barishimye, nizere kwiboka bari amabumva barozi uburyo bigoye mu muryango, sivyo? Kabarabyumva ibo bazi uko ibi byose naye mvuga barabizi. Ariko tubanze dushambure twice nka 500. Semene amen. Duhaguruke dusenge, dufashe abadayimoni dutwishaye, muhaguruke dusenge. Haleluya. Umbera Yesu, masengesho ngo wivumbura ibikuru, naze gusanga umuntu ari mu butunzi bw'ibyo. Iyo umuntu yayegera Imana azavumbura ibimutu mubabo Imana yashize ubuzima, ukumuraba atunze nyembaraga, kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwa, ukamenya ubushake bw'Imana ku buzima bwa, ukayegera ibizo yagushizemwe biteye ubwo, uko afite intwari bakiza. Ariko kwegera Imana manze kavumbura umunyaga mukozi ariko ni mugasenga muzoba mu kanisa ikintu umwuka azakorera abantu banebweye mu kanisa ntibazababona umugisha wo mu nzu y'Imana, basaba mu nzu y'Imana kandi Imana ntizibikana mu kanisa agiye, ariko ngo ntago ngo bazabona ngo byo mu nzu yanje. Niko yabwiye Eli, iramubwira ngo musiza zose nzagira neza ubwoko bwanje, wewe uzobibonera mu mubabaro. Nico kintu Imana umuntu yasezima, umuntu yabaye Imana akanebwa, ha Imana ntizimukundira ko ava mu ikanisa. Nubundi iyo tuza kubona iyo tuje tuba twaravuye mu ikanisa, ariko tawo tuje muraja iyo tuza kubona aho kusha twese haba haboneka abakristo banga 20 cyangwa 5, ariko kubera ko tudafite iyo tuje nico gutumiza hazose tuza tubikora, ariko tukaza mu nzu y'Imana tukaririmba. Nukugira ngo ibyiza byose byo mu nzu y'Imana abavuye mu byizerwa kibaza babibona. Nico gituma muba mu nzu y'Imana ariko ntimuzamubona ibyiza by'Imana, cyo tuma mutasamuyise. Anze twikabanga tuge utanga haleluya na urukundo mwizina ya Yesu. Mukunda nimukene kugira imbaraga sima, kunda mugenzi wawe. Icyo ushaka ko bakugirira kigirira abandi. Niwanga umuntu weme esho nawe bazakwanga, icubiba nico zasarura. Abasiba nisiyo mu mwuka babazizaga kiza, babaziza mwebwe beza, rero babashoraho ibitero kugira ngo mwebwe beza mushe
iyo wemeye gusa nabo mu mwuka uratakara. Mu minsi mikeya nawe uzusa nkabo, ujya wagwanyaga, ujya watukaga, muzamushesha. Hanyuma reka dusenga Imana. Imana ibaho urukundo. Bene wacu nimudukundana timuzoshobora inzira y'agakiza, timuzobishobora. Imiryango mukundana, amatorero mukundana, mureke gusebanya. Kadutere haleluya. Turatera kubera ko tugiye ko kwica system ko gupunguza kuyimaraho, kuko tugize iminsi tuyipunguza kugeza igihe system y'ibigirwamana bizovira mu bwoko bwacu. Imana izabimara. Semena amen. Imana iza, kandi abanyamurenge bose ntibazorerwa, ntibazoroga, ntibazosambana, abandi ntibazangana, abandi ntibazogera amacha. Hari abanyamurenge b'imiti bari ku mutima w'Imana gutya, hari abagore ku mutima w'Imana, hari abagabo, hari abasore, abakobwa baba ku mutima w'Imana. Hari abandi baba ku mutima w'Imana. Reka dutere haleluya. Hanyuma Imana ibaho umugisha. Tugiye gutera haleluya ngo Imana iguhe urukundo. Genda ukunde mugenzi wawe ngo uzakunda Imana, kandi nukunda Imana uzabugeze mu rwego rwo kubabarira umwanzi wawe. Cyo kizokuranga kukunza Imana, ukugera mu level yo kubabarira kugirira nabi. Dutere haleluya. Hanyuma dushime Imana. Haleluya, 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 haleluya. Samene amen. Konge kandi twe gutera izindi zigufasha kubabarira. Amen. Biravango ni wegera ugiye gusenga ukibuka ko ari umuntu wigeze kukugira nabi. Banza ureke gusenga ubabarira. Tugiye gusengera, tugiye gutanga haleluya zifasha umuntu kubabarira. Nutababarira uzomenya ko nta babazi z'Imana utegereje. Cyo kintu mubimenye, umuntu wese utagira imbabazi zo kubabarira umuntu ntagategereza imbabazi z'Imana. Biri muri Mariko ibice 11 ku murongo wa 20. Twongere kandi dutere haleluya dufashe uwo uyu mugoroba Imana itugirira Yesu babarire. Haleluya, 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 Mama data manigira neza uyu mugoroba mwiza. Abagabo kugukunda, abagore kugukunda Mana, abasore kugukunda, abakobwa bagukunde, tugukundisha imiryango yacu, tugukunde n'izacu zose, dukunde bagenzi bacu, dukunde abanzi bacu, dukunde abavandimwe, abantu babane bakuje, abantu bakundana basangira. Haleluya mwe umugoroba mwiza. Reka urukundo rwawe rwuruke, umwuka wawe utanga urukundo, umwuka wawe utanga imbabazi, umwuka wawe utanga guca bugufi, umwuka wawe utanga imbaraga. Ururuke mwami, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abasumba, abanyamasengesho, abaririmbyi Imana, umwuka w'urukundo wuzuye mu buzima bwabo. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amashyi menshi ku ijambo ry'Imana. Twongera amashyi ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen.